Turabasuhuje tunabaha ikaze bakunzi b'uyu murongo, turi ku munsi wa gatatu w'icyumweru tariki yo ni 11 ukwezi kwa gatandatu 2025. Tubaha ikaze rero nk'ibisanzwe ni umwanya w'amakuru agezweho mu Rwanda, amakuru mugiye kuba mugezwaho nanjye Dani Hambo, naho umurongo ni HD Global Media. Nimba waba urugezeho bwa mbere banza ureba hasi udukandire kuri subscribe kugira uduhe inkunga yawe unakomeze gufasha uyu murongo gukura muri rusange. Bityo rero aho uherereye hose reka nguhe ikaze kuri uyu murongo, nakubwira ko mu ngingo z'ingenzi tuba twibandaho turababwira ko Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje igishobora kubangamira ibiganiro by'u Rwanda na DRC. Ibiganiro mu by'ukuri bishobora kuba byaba muri kuno kwa gatandatu nta gihindutse. Naho kandi hanze ya Afurika turabwira ko i Los Angeles ubu ngubu ingabo ziri gukumira imyigaragambyo zizakenera asaga miliyoni 130 z'amadolari. Naho se wa Elon Musk yavuze ko ibiri kuba hagati ya Elon Musk umuhungu we ndetse na Donald Trump perezida w'iki gihugu ngo bizarangira vuba, hagaragaza impamvu. N'andi makuru menshi tutabashe kuvuga ngaha turaje tutarambura nyuma kano karako gatoya, ntujye kure. HD Global Media. Reka amakuru yacu tayari mu Rwanda tubabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko kumena amabanga y'ibiganiro by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora gutuma bidatanga umusaruro mwiza byitezweho. Ni ubutumwa yatanze ashingiye ku nkuru y'ibiro ntaramakuru Reuters yo kuwa 10 Kamena 2025 byatangaje ko byabonye umushinga w'amasezerano y'u Rwanda na Kongo, bikanasobanura ko abadiplomate bane babihamirije ko wanditswe n'abayobozi bo muri Amerika. Nk'uko ibi biro ntaramakuru byakomeje bibisobanura, umwe mu bayobozi bakora muri ibyo biro bya Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko Leta ya Kongo izemera gusinya aya masezerano mu gihe ingabo z'u Rwanda zizaba zavuye ku butaka bw'igihugu cyabo. Leta y'u Rwanda ihakana ikirego cyo kohereza ingabo muri Kongo, yasobanuye kenshi ko ari ikinyoma kigamije gupfuka amaso umuryango mpuzamahanga kugira ngo utabona ko imiyoborere mibi ariyo yateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko abarebwa n'ibiganiro by'u Rwanda na Kongo bashyira mu itangazamakuru ibyifuzo byatanzwe na buri ruhande ndetse n'inyandiko zigatunganywa. Bakwiye kumenya ko iyi myitwarire ishobora kubangamira ibi biganiro. Muri 2025 Amerika yafashije u Rwanda na Kongo kugera ku masezerano y'amahame ngenderwaho y'ibiganiro biganisha ku mahoro, yakiriwe n'ibyifuzo byatanzwe na buri ruhande ndetse n'umushinga w'amasezerano y'amahoro wateguwe n'umuhuza. Abahagarariye u Rwanda na Kongo bateganya kujya i Washington muri iki cyumweru kugira ngo baganire ku mushinga w'amasezerano y'amahoro wateguwe na Amerika. Ibyo batemeranyaho babinoze. Byari byaratangajwe ko amasezerano y'amahoro hazasinywa muri Kamena 2025 gusa. Umujyanama wa Amerika mu bufatanye na Afurika Masad Boris mu kwezi gushize yavuze ko amasezerano ashobora gusinywa byibuze mu mezi abiri. Naho kandi mu makuru yo hanze y'u Rwanda reka tubabwire ko Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth yatangaje ko ingabo zigera ku 5,000 ziri gukumira imyigaragambyo mu mujyi wa Los Angeles muri Leta ya California zizakenera ibifite agaciro ka miliyoni 134 z'amadolari. Yabitangaje ku wa 10 Kamena 2025 ubwo yari ari imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari. Minisitiri Pete Hegseth yasobanuye ko igikorwa cyo kohereza ingabo zo gukumira iyi myigaragambyo gishobora kuzamara iminsi 60 ndetse zikazagabwaho aho kuba ibyo kurya n'ibindi byose nkenerwa. Abigaragambya bari kohererezwa abasirikare nta baturage bamagana ifatwa n'itabwa muri yombi ry'abimukira badafite ibyangombwa. Hanigaragambije abafitanye isano n'abari gutabwa muri yombi. Imyigaragambyo yakajije umurego ku wa 5 no ku wa 6 w'icyumweru gishize. Abaturage bagaragaza ko igikorwa cyo gufata no gufunga abimukira badafite ibyangombwa gitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abigaragambya bahanganye n'inzego z'umutekano bakoresheje amabuye ndetse batwika imodoka, mu gihe nazo zabamijemo imyuka iryana mu maso n'amazi.
Kugeza ubu Perezida Donald Trump amaze kohereza ingabo zisaga ibihumbi 2,000 mu mujyi wa Los Angeles mu rwego rwo guhosha imyigaragambyo. Umuyobozi w'umujyi wa Los Angeles Karen Bass yatangaje ko hashyizweho igihe ntarengwa abantu bagomba kuba bageze mu ngo mu rwego rwo gukumira urugomo rukorwa nijoro. Meya Karen yatangaje ko urugomo rumaze gufata indi ntera kuko inzu z'ubucuruzi zigera kuri 23 zasahuwe mu ijoro ryo kuwa 9 Kamena 2025. Guhera kwa 10 Kamena 2025 ubwo ni ku munsi w'ejo, ingendo zose zabujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 12 za mu gitondo. Abashinzwe umutekano basabwe guta muri yombi abarenga kuri ayo mabwiriza. Polisi ya Los Angeles yasobanuye ko abantu 318 bamaze gutabwa muri yombi mu minsi nishize, harimo abakabaka 200 bafashwe imbere y'uko ibwirizwa rya Meya Karen. Dusoza reka tubabwire ko Elon Musk ni se w'umuherwe akaba na nyir'urubuga rwa X. Elon Musk yavuze ko guterana amagambo bimaze iminsi hagati y'umuhungu we na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, avuga ko bashobora kuziyunga vuba. Ibi Elon Musk yabivugiye mu kiganiro n'itangazamakuru i Moscow aho yari yitabiriye inama ku ikoranabuhanga. Yavuze ko ibyo umuhungu we yavuze bijyanye n'amahame ye, ariko ashobora kuzemera gucururuka agakemura ibibazo. Aha yagize ati, ntekereza ko Elon akwiye gucururuka akareka gukomeza gutsimbarara ku mahame ye. Yakomeje avuga ko ibyo umuhungu we ari gukora ari agahinda yatewe n'ibyo yari yariyemeje gukora ubwo yayoboraga Doge atagezeho. Mu cyumweru gishize Musk na Trump bahanganiye ku mbuga nkoranyambaga bapfa ingingo y'umushinga w'ingengo y'imari ikuraho nkunganire y'umusoro ku modoka zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi zikorerwa muri Amerika. Musk washyize imbaraga nyinshi mu mushinga wa Tesla wo gukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi yagaragaje ko uyu mushinga w'ingengo y'imari ari ikizira kidakwiye kwemerwa n'inteko ishinga amategeko. Uyu mushoramari yagaragaje ko uyu mushinga uzazamura icyuho cy'amafaranga ateganywa mu ngengo y'imari ataboneka kigera kuri miliyari 2,500 z'amadolari y'Amerika. Trump yatangaje ko Musk ari umusazi, ateguza ko Amerika izahagarika amasezerano ifitanye n'ibigo byose by'uyu muherwe birimo Tesla, SpaceX na Starlink mu rwego rwo kuzigama miliyari z'amadolari. Byageze aho Musk yicuza ko yashyigikiye Trump mu gihe cyo kwiyamamaza, asobanura ko iyo adashyigikira uyu mukuru w'igihugu atari gutsinda Kamala Harris bari bahanganye mu matora yabaye mu Gushyingo 2024. HD Global Media. Inuko dusoje amakuru yaragezweho kuwa none, reka tubararikire andaza kubagezweho aca kuri uyu murongo wa HD Global Media. Yanjye mwabanye nitwa Dani Hambo. Turabakunda cyane rero kandi turabishimira. Mujye mukomeza mutwereke urukundo kuri uyu murongo ni HD Global Media, haba mu gutuma tugira ama views menshi, haba mu gutanga ibitekerezo, mu gukora share kandi like ndetse n'ibindi byose. Nanone tubararikira andi makuru y'imikino baca kuri uyu murongo. Reka mukomeze mubane natwe mutwereke lo twe turabakunda. Nge amakuru n'ubundi twongere kubana mu yandi yaza kubagezweho. Ciao ciao.